Uključi mikrofon. Dobar dan. Dobar dan. Prvo da te pitam kako si. Hvala na pitanju. Dobro sam, kako si ti? Prilično dobro. Super. Izvini, ovdje je malo vruće. Mogu li da skinem sako? Može. Okej, sad možemo da pričamo. Za početak možeš li da nam se predstaviš? Naravno, zovem se Emina. To mi je umjetničko ime. Profesionalna sam spikerica. Čime se baviš? Trenutno sam angažovana u agenciji Insert kao glavna spikerica za srpski, bosanski i hrvatski jezik. Imaš karakterističan neobičan glas. Znam, to je zato što sam skoro naučila vaš jezik pa zbog toga imam malo neobičan akcenat. Nadam se da neće smetati. Dragan Miljojčić i Hando Kentra iz agencije Insert su me naučili da pričam ovako. Moram više vježbati da popravim akcenat. Da li radiš još nešto? Da li radiš nešto? Da li radiš još nešto? Da. Angažovana sam na jednom velikom projektu agencije Insert. Zbog toga sam i došla ovdje. Kakav je to projekat? Izvini, nisam te dobro čula. Šta si rekao? Rekao sam kakav je to projekat. To je jedan novi program koji se službeno zove Insert Translator for Skype. Čemu služi taj program? Insert prevodilac za Skype je program za sve Windows operativne sisteme, koji gotovo u realnom vremenu može da vrši glasovni prevod na većinu svjetskih jezika. Šta to zapravo znači? Prvo, mogu li dati ovaj program malo detaljnije opišem? Naravno da može. Na primjer, sve što govoriš može biti i prepoznato, napisano, prevedeno i izgovoreno. Pored izgovora prevoda koji možeš isključiti, istovremeno možeš slušati i glas osobe sa kojom razgovaraš. Ako je pokrenut video poziv sagovornika, možeš i gledati. To je neka nova tehnologija. Jeste. Ako je na drugom računaru pokrenut ovaj program, tvoj sagovornik će moći da sluša i tvoj glas i glas prevodioca. Paralelno će moći čitati i prevod pristiglih chat poruka. Neki jezici su podržani sa desetinama različitih realnih glasova. Koji su to jezici? Na primjer, za engleski jezik ima najviše spikera, oko 55. Za španski oko 38, za italijanski i francuski oko 20 i tako dalje. Zvuči dosta zanimljivo. Slažem se sa tobom da je zanimljivo, korisno i praktično. Ovdje treba posebno istaknuti funkciju insertovog prevodioca za grupni razgovor. Kažeš grupni razgovor. Da. Ako se koristi Skype konferencija, više osoba može razgovarati na više različitih jezika. Svi učesnici mogu govoriti na svom maternjem jeziku, a ostali će slušati ili čitati sinhronizovani prevod na svom jeziku. Objasni kako se koristi taj program. Prvo, u postavkama programa treba da odabereš svoj jezik i glas spikera. Preko Skype-a pozovi osobu sa kojom želiš da razgovaraš. Zatim u prozoru insertovog prevodioca uključi dugme za konversaciju. I to je to, sada možeš da pričaš. Izgleda da je vrlo jednostavno. Jeste, ovdje trebam napomenuti, u mikrofon moraš govoriti jasno i izražajno. Uz ovu aplikaciju treba da koristiš slušalice, kako bi mikrofon snimao samo tvoj glas bez pozadinskih šumova, koji bitno mogu uticati na preciznost prepoznavanja glasa. Znači trebaju mi slušalice. Da, mikrofon treba biti što bliže ustima, oko 2 cm od truba usana i osjetljivost mikrofona treba biti što niža kako bi se izbjegli pozadinski šumovi. One riječi koje se teško prepoznaju mogu se i direktno upisati u edit polje za poruke. Nema više učenja stranih jezika. Ne, to ne. Ova
aplikacija je za obične razgovore, gdje se koriste jednostavne rečenice. Za poslovne, ozbiljne razgovore je ne preporučujemo. Odakle mogu da preuzmem taj program? Sa zvanične web stranice agencije Insert. www.insert.com može se preuzeti Insertov prevodilac za Skype. Da li ima demo verzija? Da li imate nove verzije? Da li ima demo verzija? Da, ima. 5 minuta razgovora, pa 10 minuta pauze. Agencija Insert svakom 7. korisniku koji preuzme i instalira Insert prevodilac za Skype poklanja registrovanje pune verzije. Da li si dobitnik gratis licence, saznaćeš kad program pokreneš. Koji su mogući problemi? U principu ne bi trebalo biti problema. Jedini problem bi se mogao javiti na serveru, ako program u istom trenutku bude koristilo puno ljudi. Ovo je nešto sasvim novo. Da, koliko znamo za operativni sistem Windows, ovakva aplikacija još nema. Ima nekih informacija da jedna velika kompanija razvija sličan softver. Da li je to neko takmičenje? Ma kakvo takmičenje? Nemam ništa od toga. Mi smo naš program završili i već radimo na novim aplikacijama. Koje su to nove aplikacije? Šta je bilo? Izgleda da sam polomila nokat. Oprosti, da li se ovo snima? Da, snima. Molim te, isjeci ovaj dio. Važi. Nemoj da zaboraviš. Neću. Šta si me ono pitao? Koji su to novi programi? To su YouTube Insert Commander, Insert prevodilac i Insertov govorni kalkulator. Koliko je sati? 10:58. Poruka za kraj razgovora. Poštovani slušalci, ja nisam stvarna osoba. Ja sam obični računar. Hvala. Je li ovo bilo dobro? Isključi mikrofon.